kubera kwirinda icyorezo cya coronavirus ingendo zihuza intara zo ntabwo zemewe gusa hari bamwe mu baturage barimo gukora izo ngendo rwihishwa bava cyangwa se berekeza mu mujyi wa Kigali. Hari umunyamakuru wacu urimo kubikurikirana. Twibanire Theogene, uriweho? Wiwe neza Ismael. Uherereye hagana he? Hari abantu wabonye binjira muri Kigali cyangwa basohoka muri Kigali mu buryo butemewe? Urakoze cyane nkuko bivuze rero nahereye kare ndi kuzenguruka mu bice bitandukanye by'inkengero z'umujyi wa Kigali. Nahereye kuri Nyabarongo imwe bajya baririmba ngo kuyambuka ntibyoroshye kuyivamo cyangwa se kuyisohoka cyangwa winjira. Niboneye n'amaso yanjye abantu batandukanye bari kuva mu ntara y'Amajyepfo baza Kigali, n'abandi bari gusuka Kigali bagenda hepfo mu majyepfo nyine. Abo twaganire bambwiye bati rwose umuntu nta kundi twabigenza, twe turaje abandi twe turagiye, bafunze turi Kigali none tugomba gutaha. Ubwo nahise ngera muri gare ya Gisenyi nawe yari ya Bukamonyi. Yego twibanire, nenda kukubaza ntiko Rura yavuze ko imodoka zitajyayo cyangwa se ngo zinjire Kigali barimo baragenda bate? Abo wabonye bari mu modoka bari n'amaguru? Ubwo niyo renge kubwira aho ngaho muri gare ya Gisenyi nasanze umusore umwe ari mu modoka yagiye Ngororero. Atubwira ati njyewe nari ndi Indera Kigali mu mujyi wa Kigali rwagati, hanyuma imodoka iraza ingeza muri Nyabugogo. Hanyuma Nyabugogo nahavuye n'amaguru ngeza ngaho Gisenyi n'amaguru. Ati ubu ngubu ngiye mu modoka ndagiye Ngororero. Ubwo mpavuye nahise ngaruka nerekeza Shyorongi, nzamuka muri uno muhanda werekeza nyine Shyorongi, mpasanze n'ubundi abantu batandukanye. Ndi kumwe n'umusaza umwe nawe uvuye i Butare. Muze waramutse neza. Ubu ngubu uvuye wambwe ko uvuye i Butare ugiye hehe mu bikozi? Ngo i Butare ngiye Musanze. Tubwire ko ntavuye i Butare kugera aha ngaha rero. Uvuye i Butare kugera Musanze, nateze imodoka muri gare y'i Butare, bambwira ko baratugeza i Kigali. Bageze i Bushenyi bati niturenga aha, ubwo naje n'amaguru kurinda nagera hano. Ariko numvise ko mwagiye mutega n'amagare bimeze bite? Nageze kuri Ruriba ntega igare nangwa 500 ringeza hano ku giti cy'Inyana. None se ko kwambukiranya intara bitewe muze kubera kwirinda coronavirus, ubu ngubu kuki mwahisemo kwita amategeko? Babonye bafunguye bahatanze agahenge, tuvuga ati n'ubundi areje n'ubundi bakongera bagafunga. Twahisemo kuvuga ati wenda reka tuyahure tugende aho buri umuntu ageze ararara. Mwana funze ngaho nguko niko bimeze. Yego, hanyuma mu birebana aho ngaho uri ku muhanda cyangwa se ku rugabano rw'umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyepfo, nta modoka n'imwe irimo kubanyuraho igenda cyangwa yinjira? Imodoka zo ni iz'abantu ku giti cyabo, nta modoka arizo mbona itwaye abagenzi rwose. Gusa aho muri gare ya Gisenyi twageze, ubwo hari imodoka zanditseho ko zigiye Ngororero, kandi Ngororero ni mu burengerazuba bw'igihugu, Gisenyi ni mu majyepfo. Ubwo wenda niki nabonye cyonyine, ariko mu muhanda ho izigenda zitwaye abantu zo ntazo nabonye. Wumvise ko n'umusaza nawe yabonye muvane ivuye ikamugeza Ibisenyi, akava Ibisenyi n'amaguru agatega igare akabageza aha ku muhanda w'Ishyorongi agiye Musanze. Kugenda n'amaguru ubwo umuntu aragenda nta kibazo, ntawe umuhagarika ngo amubaze ngo uravaho ukajya he? Nacyo nicyo nabonye, nta muntu uri guhagarika abantu mu nzira. Nko kuri hariya kuri Nyabarongo ku kiraro ntabwo ubona byiza abantu batangira abava mu majyepfo baza Kigali, abagenda n'amaguru bose baragenda bo nta kibazo, nta muntu uri kubahagarika. Turagushimiye, twibanire. Urakoze cyane Ismael. Reka none tuvuge ku bikorwa byemewe cyangwa se byafunguriwe birimo amahoteli n'amaresitora. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB cyashyizeho amabwiriza akwiye gukurikizwa na za hoteli na resitora mu rwego rwo gukora ariko hirindwa iki cyorezo cya coronavirus. Hoteli zizajya zitangira gukora saa 12 za mu gitondo zigeze saa 1 z'umugoroba. Nyuma ya saa 1 z'ijoro hazaba hemewe gusa abakiriya bari mu byumba nabo bakorerwa ibyiswe room service cyangwa se guhabwa service zo mu byumba. Muri za hoteli ahasanzwe hicara abantu cyangwa se bakahagarara hazwi nka bar cyangwa se kontwari hagomba kuba hafunze, ntago hakoreshwa. Nukwakira abakiriya gusa bicaye ku ntebe mu kwirinda ko abantu begerana. Hagomba kandi kubahirizwa intera ya metero 2 hagati y'ameza muri restaurant ndetse no muri hoteli. Abicaranye ku meza bagomba kuba bategeranye cyane. Ibikorwa by'imyidagaduro birimo kuririmba muri za hoteli bizwi nka live band, inzu z'urubyiniro, massage, sauna ndetse naho bogera hazwi nka piscine hagomba kuba hafunze mu byumweru 2. Kandagira ukarabe ndetse n'imiti yica udukoko abantu basiga ku ntoki bigomba kuba biri ku rwinjiro rwa za hoteli n'ahandi abantu bakirirwa.
kwambara udupfukamunwa n'uturindantoki n'itegeko ku bakozi bose bari mu kazi. Abacunga umutekano kuri za hoteli ntabwo bagomba gukora ku bikapu cyangwa se ku modoka z'abakiriya. Abakiriya nibo babyifungurira. Umukozi ufite umuriro ntabwo ajya ku kazi. Hoteli zigomba kugerageza gukoresha abakozi bake bashoboka mu kwirinda umuvundo wava mu bwandu bwa coronavirus, kandi hagomba gushakwa pubelle cyangwa se ingarani zo gushyiramo udupfukamunwa n'uturindantoki twakoreshejwe n'abakozi n'abakiriya ba za hoteli. RDB yibukije ba nyir'amahoteli n'amaresitora ko iki atari igihe cyo gushaka inyungu, ahubwo ni igihe cyo gufasha abantu kutandura iki cyorezo. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwavuze ko muri iki cyumweru twatangiye imanza zose zari zarapfundikiwe zitashoboye gusomwa, ubu noneho zizasomwa muri iki cyumweru. Kubirebana n'imanza z'inshinjabyaha ndetse kubirebana n'imanza z'inshinjabyaha, inkiko zizashyira imbaraga mu kuburanisha imanza zihutirwa hitabwa ku ngamba zo kwirinda coronavirus. Abemerewe gukurikirana iburanisha ni ababuranyi n'ababunganira mu mategeko igihe babafite. Imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo ndetse n'iz'ubutegetsi, inkiko zizaziburanisha hariko hakurikijwe gahunda y'iburanisha, haburanishwe n'ibirego byihutirwa. Gahunda y'iburanisha izakurikizwa n'iyari isanzwe yarashyizweho ndetse n'ibirego byihutirwa. Mu yandi makuru ariko arebana n'imibereho y'abaturage, mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Musanze hari imiryango 28 y'abantu bari baturiye igishanga cyahitwa Mugogo bagiye gutuzwa mu ishuri rya Groupe Scolaire Busogo kubera ko bari batuye ahantu hashobora kubashyira mu kaga muri ibi bihe by'imvura. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko iki gishanga cyuzuye amazi y'imvura, imyaka ikangirika ndetse namwe mu mazu yegeranye nacyo n'ayakangirika. Mu mpera z'icyumweru imvura yangije hegitari 70 zari ziriho amazu yasenyutse ndetse n'imyaka y'abaturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwavuze ko nta muntu waburiye ubuzima muri ibi biza usibye amazu yasenyutse burundu. Bamwe muri aba bimuwe n'abari batuye mu mazu bigaragara ko yinjiyemo amazi ku buryo igihe icyo ari cyo cyose yasenyuka. Abangaba bimuwe barimo gukurikiranwa ndetse no guhabwa ibikoresho by'ibanze, ariko hubahirizwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyavuze ko ingamba zafashwe na leta mu kurwanya malaria zatumye abanyarwanda bicwa n'iyi ndwara bagabanuka 60% mu myaka 3 ishize. RDB yavuze ko ubu hakomeje n'ibikorwa byo gutera imiti mu mazu mu turere 13 tukunze kubamo imibu. Hanze y'u Rwanda, leta ya Nigeria yavuze ko impfu z'abantu benshi ziherutse kuvugwa muri leta ya Kano zatewe na coronavirus byamaze kwemezwa. Mu cyumweru gishize nibwo abakora akazi ko gucukura imva muri iyi leta bavuze ko muri iyi minsi barimo kubona abantu benshi baza gushyingura kurusha mu minsi isanzwe. Umuyobozi w'itsinda rishinzwe gukurikirana iki cyorezo muri Nigeria, Bwana Nasiru Sani Gwarzo, yavuze ko ibipimo bafashe kuri imwe mu mibiri itarashyingurwa muri iyi leta byasanganywe ubwandu. Abenshi mu banduye n'abagiye basura abarwayi ba coronavirus cyangwa se abagiye bitabira imihango yo gushyingura. Perezida Muhammadu Buhari yohereje itsinda ry'abajya gukora iperereza kuri izo mpfu zavugwaga muri Kano. Harabarwa abantu barenga 640 bapfuye mu gihe cy'ibyumweru bitageze no kuri 2. Nigeria yose imaze kubarura abantu 2558 banduye coronavirus. Kuri uyu wa mbere nibwo Nigeria yafunguye bimwe mu bikorwa byari bimaze igihe bifunzwe mu murwa mukuru wa Abuja na Lagos. Abantu basuye mu kazi. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli we yavuze ko ashidikanya cyane ku mibare y'abanduye coronavirus itangazwa n'inzego z'ubuzima muri iki gihugu. Yavuze ko bashobora kuba babikabiriza bagatangaza imibare myinshi itariyo, bityo asaba ko hatangira iperereza kuri ibi. Tanzania iri mu bihugu bya Afrika byanenzwe cyane n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima kuba itarashyira ingamba zihamye mu kunoza imibereho y'abantu hirindwa ubwandu bwa coronavirus. Uyu munsi Tanzania ifite abantu 480 banduye, yapfushije abantu 16. Kuri iki cyumweru nibwo Perezida Magufuli yavuze ko hashobora kuba hari n'abakozi bo muri service z'ubuzima bahawe ruswa kugira ngo bongere imibare y'abanduye ndetse n'abarwaye iki cyorezo itariyo. Perezida Magufuli yavuze ko bishoboka ko hari n'abantu byavuzwe ko banduye coronavirus muri Tanzania kandi ntayo bafite. Ishyaka ritavuga n'umwe n'ubutegetsi rya Chadema ryahise ryamagana ibi ubwo hapfaga abadepite 3 mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu ntihamenyekane cyabishe. Iri shyaka ryahise ritegeka abadepite barihagarariye mu nteko kudasubira muri iyo nteko. Mu gihugu cya Burkina Faso iki gihugu cyatangiye kureka abantu kujya mu misigiti gusenga, ariko
bakajya gusenga bubahiriza amabwiriza yo kwirinda arimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa ndetse no gusiga intera. Ni mu rwego rwo gufungura abantu bakajya gusenga ariko bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Muri Kenya ku munsi w'ejo hagaragaye abantu 30 banduye icyorezo cya COVID-19 byatumye umubare uzamuka ugera ku bantu 465. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Rashid Aman yavuze ko muri abo barwaye harimo abagabo 23 n'abagore 7, harimo n'umwana w'imyaka 4. Ku munsi w'ejo kandi hari abakize bajya kuri 15 nabo 2 bitaba Imana muri icyo gihugu cya Kenya. Reka tugaruke kuri Guinea Bissau wari uyivuze. Ku munsi w'ejo perezida w'igihugu cya Guinea Bissau ni Umaro Sisoko Embalo yakiriye ku mugaragaro umuti uvuga kuvura COVID-19. ni wa muti wakozwe muri Madagascar. Ni igikorwa cyabaye nk'ibirori nyuma y'uko itsinda ryari ryoherejwe na Ngaya muri Madagascar ryagarutse ritahukanye n'uwo muti. Perezida Umaro Sisoko Embalo akaba yaravuze ko iyi yari impano ivuye muri Madagascar ari ingenzi mu guhangana na COVID-19 kandi ko kuba bagiye kwifashisha uwo muti bizatuma Guinea Bissau igaragara mu ruhando mpuzamahanga nk'igihugu cy'icyitegererezo kandi gituwe n'abantu beza. Ku munsi w'ejo na Tanzania yavuze ko igiye kwifashisha uyu muti wavumbuwe na Madagascar kugira ngo n'abanyatanzania bashobore kunywa nabo abarwayi baye bakira. Perezida John Pombe Magufuli yavuze ko ngo yagiranye ibiganiro na mugenzi wa Madagascar ku bijyanye n'uyu muti nyine, aho Magufuli yavuze ko bemeranyijwe ko Tanzania nayo igiye kohereza indege ikazana uwo muti bakawifashisha. Agari Tanzania yonyine izohereza indege muri Madagascar kuko Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville yavuze ati uyu muti nyuma yo kuganira na Embalo nkanaganira na Rajoelina ndawizeye cyane nanjye ngiye kohereza itsinda ry'abantu banjye bajya kuzana umuti. Congo Brazzaville nayo izajya gufata uyu muti muri Madagascar. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yavuze ko nayo iwizeye n'igihugu cya Senegal. Ni ibihugu bitandukanye bya Afurika bikomeje kuganira n'uyu perezida wa Madagascar Rajoelina kugira ngo abahe kuri uyu muti uvugwa ko uvura icyorezo cya COVID-19. Nubwo OMS yo ivuga ko nta muti w'iki cyorezo uraboneka, nta n'urukingo ko abantu bagomba kwitonda. OMS ikabanza ikemeza ibijyanye n'umuti wari wose wakwifashishwa. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amaleta ku isi gukora ku buryo abamenyesha makuru boroherezwa mu kazi kabo ka misi yose na cyane cyane muri iki gihe c'ikiza c'umugera wa corona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva ico kiza gitangura kwigaragaza abamenyesha makuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano ku bw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 ariko ko bidakwiye kubuza abamenyesha makuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mwijambo yashikirije kuri uyu w'Imana, Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19. Avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli uwo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo, anasaba abatanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ivyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyu mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye umugera ariko atari vyo, yisunze ubushakashatsi kuri ivyo bikoresho. Yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ivyo bikoresho mvamakungu byo gupima COVID-19. Gushika kuri w'Imana Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye 480 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana. Muri leta z'ubumwe za Amerika umugwi washizweho n'ibiro bya perezida gukurikiranira hafi bijanye n'ikiza ca corona washikirije ko utewe impungenge nuko abanyamerika benshi batari ko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19. Deborah Birx awuhagarariye yashikirije kuri w'Imana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baja ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko.
gushika ubu hafi ca kabiri c'amareta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamwo benshi nk'amaparke, inkengera z'amabahari, ibibuga by'urukino rwa golfe. Abikorera utwabo mu tuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo. Gushika kuri w'Imana abanyamerika barenga 68,000 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona, kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura. Abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi. Abo bategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Herat, abandi 8 ntibazwi irengero. Abashika 70 bavuga ko ari bo bakubaguwe mu gihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri ca 23. Abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru, ariko barahakana ibyo byagirije. Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise. Korea ya ruguru yararashe amasasu atari make ku kirindiro c'abasirikare c'igihugu kibanyi ca Korea y'Epfo ahari urubibe rugabura ivyo bihugu bibiri. Byashikirijwe n'igisirikare ca Korea y'Epfo kuri uyu w'Imana. Nta bafuye canke ivyononekaye ku ruhande rwa Korea y'Epfo, ariko igisirikare cararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora, nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Korea y'Epfo. Korea ya ruguru ntaco yavuze kuri ivyo byagirije, ariko inyuma y'amasaha bibaye, abategetsi b'igisirikare ba Korea y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Korea ya ruguru itabikoze ku bushake.